генерал майор Назарзода Абдухалим Мирзо 7 сентябри соли 1997 дар қатори дигар размандагони иттиҳоди нерӯҳои мухолифин баҳри амалӣ намудани созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ аз 27 июни соли 1997 ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардида дар вазифаи командири батальони 25 қисми ҳарбии 31001 дар вазифаҳои гуногуни раҳбарикунанда ва минбаъд муовини вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон кор кардааст. аз соли 2010 то моҳи августи соли 2015 Назарзода Абдухалим Мирзо бо дастур ва роҳбарии раиси ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон Муҳиддин Кабирӣ бо мақсади ташкил кардани иттиҳодияи ҷиноятӣ мунтазам ба собиқ размандагони иттиҳоди нерӯҳои мухолифин аз маблағҳои сарчашмааш ба тафтишот номаълум аз 400 то 600 сомони пул ва дигар кӯмакҳои моддӣ додааст. баъдан аз ҳисоби онҳо зиёда аз 20 гурӯҳҳои ҷиноятӣ дар ҳайати аз 10 то 30 нафар дар умум тахминан иборат аз 300 нафар иттиҳоди ҷиноятӣ созмон дода роҳбарии умумиро ба зиммаи худ гирифтааст. дар фурсати тахминан аз соати расо 20 то соати 4:40 шаби 3 ба 4 сентябри соли 2015 Назарзода Абдухалим Мирзо бо маслиҳати пешакӣ бо сардори раёсати инспексияи ҳарбии вазорати мудофиа полковник Гумаров Ҷунайдулло Сатторович, муовини фармондеҳи қушунҳои хушкигарди қувваҳои мусаллаҳ полковник Сафаров Назар Маҳмад Муродович, сардори шуъбаи разведкаи ҳарбии қушунҳои хушкигард полковник Юнусов Умар Кинҷаевич ва дигар ҳаммаслакони ҷиноятпешаи худ аз ҳисоби собиқ хизматчиёни ҳарбии батальони 25 қисми ҳарбии 31001 аз ҷумла Муродов Сарабек Баротович, Абдуллоев Зиёриддин Қодирович ва дигар нафарони айни ҳол шахсияташон барои тафтишот номаълум ки ҳар яке аз онҳо гурӯҳи муайянеро сардорӣ мекарданд, нақшаи мусаллаҳ гардонидани аъзоёни иттиҳоди ҷиноятӣ ва оғоз намудани ҳамлаи мусаллаҳонаро зидди намояндагони сохторҳои қудратӣ дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои Душанбе, Ваҳдат ва Рудакиро тарҳрезӣ карданд. ба ин мақсад Назарзода Абдухалим Мирзо бо суистифода аз ваколатҳои хизматӣ ва истифодаи нақлиёти хизматии сохторҳои вазорати мудофиа якҷоя бо ҳаммаслаконаш ба бинои маъмурии дастгоҳи марказӣ ва ба қисмҳои ҳарбии 08, 050 ва 1761 вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон озодона даромада аз он ҷо шумораи зиёди силоҳу аслиҳа ва дигар лавозимоти ҷангӣ аз ҷумла 645 мил силоҳи оташфишони гуногун тамға ва 64445 дона тирҳои қутрашон ҳархеларо тасарруф намуда дар автомашинаҳои хизматии ҳарбӣ ва шахсияшон барои ба дигар аъзоёни иттиҳодияи ҷиноятӣ тақсим намудан ба ҳудуди корхонаи хусусии номпазии ба Назарзода Абдухалим Мирзо тааллуқ дошта воқеъ дар шаҳри Душанбе кӯчаи Аҳмади Дониш 55 ғайриқонунӣ интиқол доданд. ҳамзамон бо супориши Назарзода Абдухалим Мирзо ва даъвати роҳбарони гурӯҳҳои ҷиноятӣ зиёда аз 100 нафар аъзоёни он дар саҳни ҳавлии корхонаи номпазии мазкур ҷамъ омада ба қисми зиёди онҳо сару либоси ҳарбӣ пӯшонида онҳо бо хоси худ бо силоҳҳои оташфишони гуногун тамға ва моддаҳои тарканда мусаллаҳ гардонида шуданд. пас аз мусаллаҳ гардонидани ин гурӯҳҳо бо супориши роҳбари иттиҳоди ҷиноятӣ Назарзода Абдухалим Мирзо аз ҷониби аъзоёни гурӯҳи ҷиноятӣ иборат аз 20-25 нафар бо роҳбарии ваколатдори калони оперативии мақомоти корҳои дохилӣ Абдуллоев Зиёриддин Қодирович соати 4:42 ба бинои шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ваҳдат бо истифодаи силоҳи оташфишон ва моддаҳои тарканда ҳуҷуми мусаллаҳона анҷом дода шуд. дар натиҷа 3 нафар кормандони милитсия инчунин роҳбар ва аъзоёни ин гурӯҳи ҷиноятӣ Абдуллоев Зиёриддин Қодирович ва Каримов Сайфулло аз ҷароҳати тири силоҳи оташфишон ба ҳалокат расида 3 нафар кормандони милитсия ҷароҳати ҷисмонӣ гирифтанд. минбаъд тахминан соати 5:30 аз ҷониби аъзоёни дигари ин иттиҳоди ҷиноятӣ иборат аз 25-30 нафар бо роҳбарии собиқ сардори раёсати инспексияи ҳарбии вазорати мудофиа полковник Гумаров Ҷунайдулло Сатторович дар буриши роҳҳои кӯчаи Айнӣ ва Аҳмади Дониш яъне гардиши роҳи самти фурудгоҳи ҳавоии шаҳри Душанбе 5 нафар кормандони мақомоти милитсия ки тибқи супориш
برای دستگیر کنی اشتراکچیان هجوم مسلحانه به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر وحدت سفربر شده بودند. با استفاده تیر سلاح آتشفشانی تمغه اتوماتیک کلاشنیکوف به هلاکت رسیده، به یک نفر آنها جراحت جسمانی رسانیده شده است. در رفت تفتیش در جای حادثه، منزل‌های استقامتی و دیگر جای‌های نشاندادی دستگیر شدگان زیاده از 589 میل سلاح آتشفشان گوناگون تمغه و 48943 دانه تیرهای قطرشان هرخیله یافته گرفته شدند. اینچنین 34 عدد سلاح آتشفشان گوناگون تمغه که از جانب گروه جنایتکاران غیر قانونی با خود نگاه داشته میشد دریافت گردیدند. 4 سپتامبر سال 2015 از جانب پروکورور گنرالی آید به این حالت نسبت نظرزاده عبدالحلیم میرزا و دیگر هم اشتراکچیان او با ماده های 187 تشکیل اتحاد جنایتی، 199 تصرف یراق و لوازمات جنگی، ماده های ترکنده و واسطه های ترکیش، 104 آدم کشی، 181 غصب گروگان، 179 تروریسم، 329 تهدید نسبت کارمندان مقامات حفظی حقوق یا خدمتچیان حربی و 391 سوء استعمال حاکمیت یا مقامات خدمتی از حد وکالت‌های منصبی و خدمتی برآمدن. کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شد با مقصد تأمین تفتیش همه‌جانبه، پررو و خالصانه پرونده جنایتی از حساب کارمندان با تجربه مقامات پروکراتوره، کارهای داخله، کمیته دولتی امنیت ملی و اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا ستاد فوری تفتیشاتی سازمان داده شده. تفتیش پیشکی پرونده جنایتی به راه مانده شده است. تا امروز در نتیجه گذرانیدن عملیات تعجیلی فوری کافتوکاوی ساختارهای قدرتی مملکت 25 نفر اعضایان اتحادیه جنایتی بی‌ضرر و 125 نفر عضو گروه تروریستی و هم مسلکان آنها از جمله 28 نفر با همکاری فعالانه اهالی محلی معین و دستگیر کرده شدند. متاسفانه در این عملیات 14 نفر خدمتچیان مقامات حفظی حقوق که سینه خود را بهر حمایه وطن سپر کردند، جان خود را از دست دادند. بر ضمن این در رفت تفتیش پیشکی مال و ملک خصوصی نظرزاده عبدالحلیم میرزا به مقدار 9 کارخانه، 9 منزل استقامتی، 56 عدد واسطه های نقلیات و تکنیک خواجگی داری معین و کافتوکاو کرده شده در حبس مال و ملک گذاشته شدند. همچنین 3 منزل های استقامتی، 1 بینای 2 آشیانه عبارت از 27 حجره در کوچه زیبونیسای شهر دوشنبه، 2 عدد خانه استقامتی عبارت از 20 حجره در کوچه عینی 265/2 265/3 شهر دوشنبه، قطعه زمین در کوچه عینی با 2 عدد ته‌کرسی بینای 4 آشیانه ساختمانشان ناتمام، کارخانه جمعیت سهامی پوشیده بیناکار سرویس در مساحت 0 از 170 هکتار زمین با 20 عدد واسطه های نقلیات سبک‌رو و بارکشانی، 1 عدد اکسکاواتور تمغه خوندای، 1 عدد تراکتور MTZ-80، 1 عدد ماشین باربردار، 4 عدد سیخ‌های استحصالی، خواجگی دهقانی حسین جان نی عبارت از 25 هکتار قطعه زمین در ناحیه فیض‌آباد، فرمه چاروا با 48 سر چاروای کلان شاخدار که همه این اموال ذکر گردیده به نام خود محیدین کبیری و دیگر خش و تبار نزدیکش حجت گذاری شدند، معین گردیده مورد کافتوکاو و دیگر حبس مال و ملکی گرفته شدند. ارزش عمومی مال و ملک، منزل های استقامتی، کارخانه ها و دیگر اموال های یافته گردیده زیاده از 120 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. در رفت عملیات مشترک مقامات حفظی حقوق که روز 16 سپتامبر سال جاری صورت گرفت، سرکردگان نظرزاده عبدالحلیم میرزا و معروف جنیدالله ستارویچ و دیگر هم مسلکان گروه تروریستی نام برده بی‌ضرر و دستگیر کرده شدند. تفتیش پرونده جنایتی مذکور ادامه دارد.